Mbala tsara akory alinareo jiaby. Bon, ity misy question amin'ny teny malagasy. Za aloha hatrizay tsy de mamaly question amin'ny teny malagasy amin'ny vidéo fa za agnano karazana exception mba hisaritako anareo zegny hoe abonné vaovao amizay malagasy eto. Fa kosa misy condition satria rehefa nagnamoka za zay rehefa nagnokatra ity page ity, izy ity zegny nataoko ho any itenenana hoe teny vahiny, zany hoe teny frantsay. Tsy hoe sanatria nareo eto Madagasikara tsisy antony fa izy ity zany hoe mba karazana hoe nientigny i page ity hoe mba mampianatra fomba malagasy ny gasy zay efa tsy mahay teny malagasy, na agny a Mayotte izy, na agny à La Réunion, na koa io agny a métropole na en Europe. Zay mahatonga za eto hoe hitanareo miteny frantsay amin'ny endriny zegny hoe frantsay amin'ny teny amin'ny façon océan Indien. Fa anao exception za. Fa raha ohatra hoe mazoto be anareo zay communauté zay miteny malagasy ato hoe manao partage ary rendre les vidéos virales, tohizako le fa malena le question. Fa raha ohatra hoe nareo zegny tsy mazoto, désolé fa hitanareo fa le communauté maoré, communauté créole, communauté gasy zegny tsy mahay miteny gasy ato, mavitrika be reo, tena mavitrika. Donc si vous voulez concurrencer avec les communautés francophones ici, marire asanareo, tena marire. Bon, valiako le fanontaniana ty. Fanontaniana ty hoe manontany izy hoe ahoana miresaka hoe mianjaka sy tia. Zavatra tena tongavana hoe le hoe mianjaka tsy feno. Maro be olo misy fanahy matetiky mipodimpody zegny hoe zegny tranga zegny hoe za ohatrany misazoka fanahy kanefa mahatadidy ny zavatra rehetrarehetra misy eo, dikan'zegny mahazo ny rafo zegny izy, raha jiaby eo zegny azony ono. Karazana fianjahana zegny na karazana sazoko na karazana fisazohana, misy karazany telo zegny izy, sokajitsika ho telo. Voalohany misy natao hoe mianjaka feno, zany hoe misazoka anao, tena misazoka feno, iny le tena hoe le vrai misazoka. Misy hoe misazoka tapany, misy hoe misazoka ambany be, zany hoe faible be zegny hoe le énergie, faible be zegny le réceptacle ozy reo. Azaventsika hoe ahoana ma le mianjaka faible. Le mianjaka faible aloha hoe matadidy zavatra anao, presque matadidy zavatra, ary le geste zegny hoe ohatra hoe avoa contrôle-nao satria hoe mianjaka faible, ary tsy de miteny fio zany le fanjakana, le fanahy aminao. Izy koa raha ohatra olo raiky mianjaka tapany, trombanany tsy de mivolagna raha maro, tsy de mivolagna. Izy koa fa trombanany mianjaka tsy de hitanao mivolagna raha maro satria zegny faible loatra zay le réceptacle anazy, faible loatra zegny izy, tsy ampy énergie. Maro be zay raha misavisaviky eo, izy hitanao faible, izy tsy mahateny raha maro be, ohatrany hoe matahotro, mbala eo zegny misy tahotro zegny le olo le petrahany, ary le fanahy koa ma hoe mbala faible be, tsy afaka miteny raha maro zegny le fanjakana iny. Igny le mianjaka faible. Bon, idirantsika magnaraka le mianjaka tapany. Le mianjaka tapany, le geste ndray geste le fanjakana. Mine cigarette izy, magnondry izy, raha ohatra fanjaka magnondry, mihinagna paraky izy. Fa mampiavaka izy am'le mianjaka faible, le mianjaka faible matetiky rehefa misotro toka zegny le olo le sazoan'le fanahy, mamo miaraka amin'igny koa zegny hoe le olo le petrahany fanahy, satria izy mianjaka faible. Fa am'le mianjaka tapany, raha ohatra misotro toka zay le fanahy, mety tsy mamo zegny le olo petrahany, fa satria hoe le geste io efa le geste le fanjakana, geste anazy, fiteninazy, fa saingy mahatadidy zavatra maro be fo zegny hoe le olo pitrahany, ary henon'le olo pitrahany amin'ny fotoana le izy misazoko zegny hoe le koragna jiaby misy eo, zany hoe le resaka an'olo me magnodidiny eo am'le cérémonie zegny, regninao zegny, dikan'zegny hoe anao le olo misazoko tromba zegny, regninao zegny raha jiaby volagniny k'olo magnodidiny eo
amin'ny fotoagnany anao en transe, anao misazoko. Regninao raha jiaby io hitanao. Fa mampiavaka izy amin'ny le hoe misazoko ambany be sy le misazoko tapany, le misazoko ambany be rehefa miafagna zegny le tromba, rehefa miafagna le fanjakana, tavela aminao zegny hoe le données. Fa am'le misazoko tapany mety misy données tsy tavela aminao, esorin'le fanahy igny zegny le données zany hoe satria tsy nianao izy regny de esoriny. De misy tsy tadidinao zegny le raha nisy teo, malgré zegny anao zegny nahita fa misy tsy tadidinao le raha nisy teo. Ary marobe amin'olo mianjaka amin'ny fotoagna jeudi na tamin'ny fotoagna talohaloha, bebe 99% n'olo zegny hoe tavela amin'io mianjaka tapany io fo. Mavandy zegny la plupart, sasany ohatra volagna hoe za tsy mahazo ny raha satria 99 ambony tany zegny 99% n'olo misy fagnahy zegny hoe misazoko tapany, ka zegny mahatadidy zavatra izy. Fa rehefa fanahy igny zegny hoe miala aminazy, le données zany hoe le zavatra hitany rehetrarehetra regny, raha hitany jiaby teo igny, tonga de tsy tadidiny. Izy ohatra nitony anao hoe trombanao teo nagnara karaha zegny, mandalo amin'ny saigninany fa tsy azony honogno jiaby karaha zegny. Idirentsika farany am'zegny hoe le mianjaka feno. Le mianjaka feno ty zegny hoe ty tegna ny tsara satria hoe anao ohatrany hoe olo matory aveo taitry, karakaraha igny zegny izy, ohatrany hoe matory taitry. Dikan'zegny hoe misy moment misy raha mielagna hitanao aveo tsy hitanao, misy raha moment raha mielagna hitanao aveo tsy hitanao. Ohatra hoe misy raha hitanao boko tsy hitanao, karakaraha zay zegny izy, midriky miboaka zegny hoe le fagnahinao midriky miboaka. Fa io arakaraka le énergienao sy l'énergie-n'le fanahy. Raha ohatra ba le énergie-n'le fanahy ambony lavitra be noho ny anao, possible anao tena hoe tsy misy zavatra azonao honogno firy. Ohatrany hoe olo ivre complètement, ohatra mitovy amin'olo mamy tampony. Atao le mamy tampony, raha ohatra anao fa nisotro toka de me hainao karaha ohatra hoe mamy tampony, mitovy amin'olo mamy tampony, tsisy raha tadidinao. Fa ny mampiavaka izy amin'le hoe mianjaka tapany sy mianjaka feno, le mianjaka feno zegny hoe le raha volagninao amin'ny fotoagnany anao misazoko, le raha aboakany fanjakagna igny misazoko amin'ny vatagnanao zegny hoe dikan'zegny hoe le volagna le fanjakagna igny amin'ny fotoagnan'izy misazoko amin'ny vatagnanao tsy afaka regninao. Igny no mianjaka feno, igny tegna ny tsara, igny ma le iren'olo maro fa marobe tsy tonga amin'ny tanjona io, tegna maro. Raha volagniny fanahy igny amin'ny fotoagnan'izy misazoko tsy regninao. Ohatrany hoe misy débordement zegny amin'ny sofinao, tsy regninao zegny raha volagniny amin'ny fotoagnan'izy misazoko amin'ny vatagnanao. Fa le raha volagnin'olo magnodidigny eo mety misy regninao, le la musique io, le vacarme tout ça, heninao, regninao, misy ny regninao azonao honogno raha ohatra hoe misy mielagna zegny jerinao. Fa le raha volagniny tromba aminao igny tsy regninao, tsy hainao izy na magnano tenin'ino io na magnano tenin'ino, tsy hainao, tsy regninao nenany. Regninao fo mouvement vavanao hoe mihetsiky fa tsy hainao ino raha volagniny, tsy afaka regninao. Igny no tegna mianjaka feno, igny zegny le énergie-n'le fanahy zegny hoe ambony be par rapport le énergie-n'le olo le betrany. Ya, afaka resiny tsara zegny hoe mifandray tsara zegny rô, zegny avian'izy managna pouvoir ambony be karaha regny. Ary igny tegna iren'olo maro zegny hoe ho tonga amin'ny tanjona karaha igny. Fa miankiny amin'ny fahakarakaranao vatagna, maro be zay dingana andalovanao raha ohatra anao tia ho tonga amin'ny tanjona karaha regny. Satria igny zegny tegna mi-exprimer amin'ny tegnany izy zegny le fanahy mipetraka aminao, tena hoe izy voakany mihitsy no mi-exprimer eo fa tsy mifangafangaro le émotion le olo pitrany. Zay ataoko fa mazava amintsika jiaby zegny hoe le fagnazavagna teo, raha ohatra hoe izy tsy mazava apetraka amin'ny commentaire ao, mankasitraka antsika jiaby ny tandreny.